tyazalibwa nga ali munabyabufuzi aye embeera Uganda yedye ng'etambulamu nabona obunigirivu bw'amaani ino bwetupitamu ng'abantu Nuupu nagyegaitaku mu kalulu akakawaire 2023 era nga ng'ova mu kibiina ki naliwo nga muntu nga nzira ino kibiina kyendiri ino aye ng'era nfollowing ebijja mu maaso mu Uganda ng'era ndi opposition. Tewali nti oba oli mu FDC oba oli mu DP oba UPC wali awo oti nali awo wagati awo ekiniginigi kyava ekyoka nti kanje ku Nuupu kubanga era gali ebibiina ebindi ekiniginigi okuba nti kanje ku Nuupu omukulembeze waife Robert Kyagulanyi Ssentamu kuva einuma ere nga following enembadde we yavaayo okuba nti yegaita ku yeida mu byobufuzi era namufollowing okuva mu kalulu kake Kyadondo ng'MP bye yeida nga ayogera nibyajogera mu nembadde era ng'obona nga muntu ajja okulwanirira abantu ninze nga nze omulimi w'ebikaado nga mbona ng'era omukulembeze asaana ebikaado mbitwala nga nsonga nkulu olw'ensonga nti muzeeyi waife yajja okufa ng'alina eka 6 deyaleka eyawummula famire nga famire twena twawummula twena twayongera ku saawa buti tulina eyiika 12 nze nga nze omuntu tulina eyiika 3 edange nga nze omuntu ebikaado bakoba ati bireetera abantu okubalumya endala ebikaado ebyo iwe tibikukosizaamu okuku ebikaado kituufu bireetera abantu okubalumya endala ye nga toteeseteese nti omuntu osobola okuyingira mu bikaado ng'olina eka ndala yona wagirima ebikaado era bikulumya endala so ife ng'eife abalimi b'ebikaado muzeeyi yajja okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'alina eyiika ediswika 12 aye yalima ku yiika 6 donka ekitegeeza yatulekera kwawo okulimira emmere niye alimira ebikaado. Bukyengira mu kibiina kya Nuupu teweedusangaku bukyaningira mu kibiina kya Nuupu tyedusangaku olw'ensonga nti najja okuyingira mu byobufuzi era nga ndinga ti birungi ku side y'opposition kubanga era najja okuyingiramu nga tibeire kumbali kwa Uganda ng'era mbe mu Uganda nga following bulungi nga ndinga opposition tutwalibwa nga abayeekera mu nsi yaife gye twazaalibwamu awo wona opposition yedye nga ngeetaaga amaani era nga tewangula iwe butya eisuubi oli litwalaga nti tera kuwangula eisuubi entwala nti kuno tujja wangula akalulu ka 2026 nti ate kabiri gavumenti y'NRM eyongereire irala ino okwonoona nti eyalinga ekuba ku abantu tiyagaasi okubagumbula saawa eno ekuwamba yakutwala bakati ono tumuteire mu basement tulimwegesa Lunyankole anga Lunyankole lwe bali kwegesa bali kutoola mu nkumu bali kusala ku ngalo bali okubonyabonya okubonera nga tikisaana iwe tobitye anti kati era tusigala tubityaye ng'omuntu kyolina okutegeera nze ni musiraamu nti omusiraamu wena olina oba omunsi muno ng'edi nti ensi ogiri mu kaseera kati era ojagivaamu era oba oli ku opposition oba toli ku opposition odaava mu nsi